بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe fulɓe en garti e darsu meɗen tafsir cimoje daɓɓiɗɗe ɗe eɗen gonno e suratu duha simore duha nde mbiɗe en jangino hono nde jangirte jangde sellude hande ma en jawtu si Allah jaaɓi e hoko simore nde sawi e manaji. Allah subhanahu wa ta'ala nde o wi nde wadduha wallayli idha saja ko wondiri ɗon en woni betawe walla nyalawma sey ha nange immima. O wi kadi wallayli o wondiri kadi jammago ngu sey ha niɓɓi yimɓe fof lelima ha fof tenki. Allah wondiri ɗon en e nyalawma, o wondiri kadi e jamma. Allah subhanahu wa ta'ala o wondirat e ko wela e tagodi makko, kala ko tagi so welama o wondirat ɗum sabu kanko jeeyi. kono enen bani adama en gondirta so wona Allah takɗo en o. si neɗɗo wondiri goɗɗo mbo wona Allah, a wondiri ceerno maɗa walla a wondiri lekki walla a wondiri gertogal kala ko wawi won, ya andu a waddi e Allah goɗɗo mo gandanɗoma o taganima. te ɗum ɗon koko harmi nelaɗo alayhi salatu wassalam haɗiri ɗum. Allah wondiri ɗo e nyalawmago ngu, o wondiri kadi e jamma wallayli idha saja. o wi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah accanima an nelaɗo giɗo meɗen Muhammad alayhi salatu wassalam wa ma qala, te o añanima kadi. sabu nde ɗo simore ko ndi jippi Allah subhanahu wa ta'ala ko jewtoɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam mbo haalana ɓure ɗe o waɗanimo. sabu heferaɓe joɗino ɓe mbi nelaɗo Allah accimo, joom makko accimo sabu o joɗima dumunnate wahyu jippaki. Allah jippini nde nelaɗo nde simore ina mbo hen haalana ɓure wonɗe gonɗe makko e ɓure ɗe o waɗanimo. ɗum tawi ma waddaka rabbuka wa ma qala, joomma accanima te o añanima to o feratama añi. o yimbo wala l akhiratu khayrun laka min al ula, te ya andu an Muhammad alayhi salatu wassalam laakara de ɓuri e maɗa e o aduna mo yimɓe goni, aduna wona haydara. o yimbo kadi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, jomma ma tottuma ma weedma ha beltoɗa an Muhammad alayhi salatu wassalam. o weltinanma ñande darga si Allah jaabi o toon moftani ko wayno kawsara e ɓure ɗe gandanɗoma e ni'maji ɗi gandanɗoma ko ma welto si Allah jaabi janggo e jam te woni lakara, aduna wona haydara. wala al akhiratu khayrun laka min al ula. o wi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa. Allah tawima an Muhammad alayhi salatu wassalam aɗa woni baayo, a ala baba, aɗa jibina bama mayi, a dañani daranoyde mo. alam yajidka yatima fa awa, o hufma, o renma, o aynuma ha tolniɗa ɗo. wa wajadaka dallan fahada, o tawma an Muhammad alayhi salatu wassalam aɗa woni mo gandanɗoma a ala gandal, a famani ko heewi aduna, a anda no ndewirta Allah, hombo woni Allah maɗa. Allah wi fahada, o fewnuma, o rewnuma e lawol Allah, o addanma gandal, o tottuma ɓure woni alquran momo jippino e maɗa. wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa aghna, o tawma aɗa woni basɗo an Muhammad alayhi salatu wassalam, o waɗanma ngalu, o tottuma ha dañɗa, waɗma kadi gonɗa neɗɗo jondiniɗo muñowo. wajadaka ailan fa aghna. o wi fa ammal yatima, caggal nde o haalnimode e ɓure ɗe o waɗanimo fof, o wimo fa ammal yatima, sa tawi mo gandanɗoma ko baayo, babirawo makko wurani walla jinnaɓe makko gurani, o wi fala taqhar, wota torkinmo gandanɗoma ko baayo e aduna. wota waddu e makko baɗate ɗe ganduɗa ko baɗate bonɗe ngari, ya yurume mbo, besɗina e makko. julɗo ko noon wata. wi wa amma sa'ila fala tanhar, basɗo
jelotoɗo lamdotoɗo si ari e ma inama lamdo an Muhammad alayhi salam o wi wota felombo wota riwmbo wota hudmbo ni Allah na ɗo haalda e nelaɗo alayhi salam kono wona nelaɗo tan jeeyi ɗiɗo konnguli ko kala mo ganduɗa julɗo ko ni jikku maɗa foti wa lamdotoɗo si ari baafɗo inama lamdo ya wesɗin si tawi aɗa dañi ko tutɗamo ya tuttumo ñamminamo haw haara ƴetta ko okkuɗamo okkamo kono wota riwmbo wota hudmbo saabu ko Allah waɗirimo noon en wa amma sa'ila fala tanhar nde o pari ɗon o wi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ɓuure ɗe gandanɗoma noon e ni'maji ɗi gandanɗoma Allah okkima waɗanima an Muhammad alayhi salatu wassalam ya hollir ya yewtir Allah waɗima a woni nelaɗo ya hollude ko Allah wonma nelaɗo Allah jippini e ma alquran ya haalani yimɓeɓe saabu ko ni'ma mo Allah waɗanma ɗo en jangirat ɗo kadi neɗɗo si Allah okkima waɗanima jawdi waɗanima ni'ma Allah na yiɗi yiigol e maɗa on ɗon ni'ma ya hollirbo ta ko yettirgol Allah taha anamo waɗa noon okkima jawdi ya ɓorno ko laaɓi mema ko uuri ñaama ko moƴƴi kono wota won neɗɗo mo ganduɗoma ka nayiɗo mo jungo mum raɓɓiɗi sabu ɗiɗo ni'maji ko Allah waɗanmaɗi te ombo yiɗi so waɗi e maccuɗe makko he ni'ma yo yimɓeɓe gandu o neɗɗo kat Allah waɗanimo ni'ma o maccuɗo nden ɗon nde simore ko ɗum woni ko nde saawi ko e raɓɓiɗingol ko tahi ko ndi jippi woni nelaɗo alayhi salatu wassalam nde o Allah nelimo nde o jippine e makko wahyu o fuɗɗi waɗi balɗe o jooɗi noon dummunna juuɗɗo mo gandanɗoma wahyu jippaki e makko joni noon hefraɓe puɗɗi ina jaldemo ina mo ñawlo ina mbiya Allah makko o accimo ndaare mbiyannoɗo o ko nelaɗo o accama wahyu jippataki e makko ɗum muusi nelaɗo alayhi salatu wassalam noon o suni Allah jippini nde o simore yimbo Allah accanima min jomma mi accanima ha faw te mi feratama añ ka an woni nelaɗo am o haalinimo ɗe ɓure ɗe o waɗanimo o wimbo tawnoɗoma an aɗa woni mo ganduɗoma ka baayo jinnaɗoma wurani o ƴettuma o aynuma o renma ha tonɗaɗo o watma nelaɗo on accatama ha faw nden noon ɓe haaloɓe ɓe añoɓe koɓe kalata ko woto yeccito ɗum nden simore nde nanoɓe Allah si waɗanima nema mo yiɗi yi nema o e maɗa so waɗima julɗo ya wesɗin gabbina emo ganduɗuma ko baayo ya wesɗin totta mo ganduɗuma ko ñagotoɗo kala jikkuji moƴƴi julɗo naɗi foti jikkono nden ko ɗo poɗeten si Allah jaaɓi ha darsu meɗen garoyo o continue ɗi cimoji battidiɗe on jarama jeef assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh